Šta prvo vidite kad uđe se na... Šta ste prvo uočili kad ste krenuli ovaj video? Jep, legendarna arena. Konačno, poslije toliko vremena ušao sam u legendarnu arenu. Jep. Naravno pokazat ću vam, naravno nema šanse da igram, ne. Prvo da mi se poje legendarna karta u shopu, tebi da se poje ili Lumberjack ili Spark ili... Za Minera ne znam baš. Malo me grlo. Znači, najviše bi teo Sparke se poje, znači ono. Za ovog Lumberjacka ne znam. Sad, pokazat ću vam dva replaya, znači... Sinoć sam igrao i sinoć rekao ću da uđem pa ću da uđem. Znači ne znate pojma koliko je bila stresna zadnja borba, da ono... Jedan lik isto, ja protiv lika koji zamao, znači, iako je on pobedio, on uđe legendarna, ako ja pobedim, ja uđe. Ali pre toga vam pokažem, evo, borbu jednu. Ako, znači, ovdje se pobedio ovog lika. Ovo se učita. Evo ga, znači, ako, ovdje je bilo ono, izgubio sam jednu pre ovoga. Ovim lik ima Peku Double Prince Freeze. Sad, oni imaju jedan jako čudan način igranja, sad ćete vidjeti. Čovječe, šta mi je zgrlo, ne znam, nešto mi je... Odjudio sam cijelo grlo, nešto me grebe, valjda, nešto sam vjerojatno jeo ili pio, ko zna. Ovdje ovo nije bio baš najbolji potez, ovdje sam se ja zeznao, znači, Inferno sam tamo bacio, ali dobro, prije uspio sam Barbarian na brvima bacim. Inferno će jednostavno spržiti princa, Barbarian će ubiti musketara i... Da li će se on odbraniti od Barbariana? Ne, pustit će, Barbarian će udariti, mislim, 2 ili 3 puta, da, udarit će 2 puta. I što mu već skinuo, znači vidite, već dobar, znači dosta mu skinuo. Ovdje je failo Teslu, što sam rekao, wow, ono kao, sad ću valjda tanks, ili nešto tako. I on je ovdje vidio da je, ups, kao, znači on je ovdje isto vidio da je failo Tesla. Sad će on baciti Peku, znači on je full elixir, i ja rekao, ajde, šta će, ja idem s druge strane. Sad, ovdje uradio nešto što je jako čudno, evo zašto ja ne volim Peka Double Prince deck, zato što ne možete da se obranite kako treba, pogledajte ovo. On je ovdje, dok ide jedna peka s jedne strane, on je lik morao da mirroruje ovu peku kako bi se odbranio od Gianta, a ovaj Inferno će jednostavno spržiti ovu peku i to će biti counter push. Znači peka nema šanse, Goblin, i da, ovdje je pukao freeze i tad sam, ono, čim sam vidio peku, i ono, tad sam znao da je peka Double Prince, i pošto znam kako izgleda taj deck, znao sam da lik sad nema eliksira, da nema nešto puno se brani. Tako da sam poslao veliki push, sad Tesla neće puno raditi, ne znam, da, Tower će mu ostati jako low, pogledajte ovo, znači, ostaće mu 76 health-a, ako se vara, 78. Znači, bukvalno Tower mu je skoro gotovo, znači, to računamo gotovo, 2 zepa i pada Tower, sad je, ne, mora 2 zepa, pošto moj zep tek level 9. Sad, da imamo šta se dešava. Pumpam se, on nema pumpu, što je jako čudan za ovaj deck i plus ima mirror. Što ono ne očekaj, ovdje nisam znao šta da radim. Iskoristio sam jedan elixir što sam bez elixir pumpe, tako sam bacio Inferno. Sad, ovdje sam znao da će biti ono od zezluta s odbranim, ali da uspio sam. Sad da imamo šta se deo tiče. Znači, dva princa idu ka mene, lik drži friz u ruci i on će sad sve ovo da zaledi. I pazite ovo, ja sam uspio zepujem i oba princa njihov napad sam zaustavio. Sad, Ice Wizard i Minion će ovdje biti glavni. Sad, baca Gianta i taj tower pada, znači taj tower nema šanse. sad, mora da se odbranimo Peka, ali isto to neće biti problem. Ice Wizard i Inferno Tower će uništiti Pegu. Sad, ovdje sam se bio uplašio na sekund, ali čim je Feka bukvalno zaleđen od Ice Wizard, znači ne može se pokrene. Giant će ubiti, mislim, uništiti tower. Good game, lik je ovdje odustao, znači shvata da nema šanse više. I to je naša bila, to nas je dovelo, mislim, u 2992 trofeja ili tako nešto. Sad da malo približim, ovdje je mirao dva princa, se malo približim. Sad razbijam svoj sto bukvalno. Ok, znači to je bila prva pobjeda i sad ću pokazati pobjedu koja me je dovela u arenu 9. Sad, ovo je bio igra se protiv Royal Giant deka, još ima level 11 Royal Gianta i princesu i level 2 Ice Wizarda i level 10 Minion Horde, znači ono, i level 7 Fireball. Sada, znači lik ima i Fireball i Minion Horde i Ice Wizard, sve to counteruje moj dek i uspio sam ga pobiti, sad gledajte. Sad, znači čisto ide Royal Gianta u jednom trenutku, ovdje se bacio pumpu i to mi je malo skinulo, vidjet ćete, znači 5 eliksira se potrošio, to je... To znači će on baciti za tih 5 eliksira koji sam investirao u pumpu, on će moći za to baciti Barbariane. Tako da sve to što će on baciti i što će ja imati eliksira, on će plus Barbariane moći baciti. Sad, čim se vidio Royal Gianta, rekao se Goodlian, sam mislio nema šanse gdje jede i plus Barbariane sada. Čim se vidio, znači ja sam mislio nema šanse gdje će ja protiv Royal Gianta, ja mrzim, ne mogu. A pazite se ovo, znači ovdje će sve da se to pobije, ono, ništa, to će sve da se
E sad, pazite ove goblini. Čekao sam da princeza krene da puca Ice Wizarda, zato što se bacio gobline koji će ubiti i Ice Wizarda i princezu. I zašto sam ovako radio, nije bitno. Ok, znači lik je level 9, znači će moj goblin udariti... Nijedno, dobro. I onda je pustio Ice Wizarda i on je udario samo jedan, nije to ništa. Ovdje sam sad u velikoj prednosti da se pumpam. On lik ne zna što da radi i zato plaća, ali nema ništa ono što on čeka sad da ja bacim nešto. Ima full defanzivnu ruku. I rekao, pa ne može ima da bacim fireball. I on bacio fireball tu. I čim je on bacio fireball, znao sam da neće, znači ono, fireball, znači mogu da bacim i barberijane, i Ice Wizarda, i minjena, ali nema ništa, nema fireball. I to je glavni counter za moj... E sad, ovdje on se zeznao, on je bacio Inferno Tower prerano, znači on je bacio Inferno Tower i ja sam uspio da reagujem na to što je on bacio Inferno Tower, da je sačekao malo, vjerojatno ne bi ništa puno uradio. Znači, sad pazite ovaj zap. Ovdje će lik da se poplavi, znači pogledajte, dok Giant tankuje sve, a ne, Giant ne može na sreće pobiti, znači ta popla, i čim sam uništio ovaj tower, srce je krenulo da mi kuca jako brzo, i ono uplašio se, ali misli ono, sad on ima full elixir i on će sad counter puža, on ima da me preplavi. Ja sam mislio ovo sad ako im padne tower ubit će se. Pazite se ovo, bacam Ice Wizarda i Inferno Tower čuvam za Royal Gianta. Evo sad ću mislim da bacim Barbarian na princezu koji će ubiti, pošto ne volim. I sad Inferno Tower, znači ovdje se uspio da slobrim Barbarian će u ovom trenutku već u sebi mislim da ću ući u Legendary Arenu i mislim kao oh my god, da ću odmah ući u Legendary Arenu. Ovdje se bacio Elixir Collector koji nije bio baš najbolji, ali neće privući Rođa. Postoji možda ga privući. Da, mislim da bi krenuo puca. Onda ko zna. E sad, ova minion horda to je lako bilo zapalo. Ovdje bacio Fireball i umašio mog Ice Wizarda i miniona što ga je zeznalo. I onda sam tu znao, oh my god, još samo pola minuta i ulazim u Legendary Arenu kumu. Ako se odvrnješ pola minuta, rekao sam prvo bi pricezalo, ono mi smeta, znači mnogo mrzim tu kartu. Bacio sam Inferno Tower za Royal Gianta i bacio sam Elixir Collector za Royal Gianta. I šta sam, zepao sam minion hordu. I onda sam već znao da sam pobedio i da lik nema šanse me pobedi. Tako da ono... Ovdje sam postao jak, kako sam već shvatio da sam ušao u Legendarnu arenu i jak kakav bio dobar osjećaj. Evo, pobedili smo ovdje. I da, Dani, hvala ti za pobedu. Lik isto, pogledaj, sad ću pokažem. Sad imam da li je lik u Legendarnoj areni trenutno, da ima. I, on je pao trofeja, znači pogledajte. On je kad sam se borio, znači njemu je falilo 4 trofeja, a meni je falilo 17 trofeja, mislim. Da, 17. Tako da, ono, mislim da sam jako srećan. Ok, tako da ja sam jako zadovoljan, ušli smo u Legendarnu arenu, sad čekat ću da dobijem legendarnu kartu u shopu, ako bude bilo neko ko imam ili log, ja stvarno ću popizati i onda ću da igram, ali svejedno nadimo se da se večeras da mi dođe legendarna karta, a da neću ovaj expo, bože. I sad, da li se isplati kupim, ma vjerojatno se isplati 4000 golda za jednu legendarnu kartu, mislim ono, realno šta, bukvalno će budžeti samo ovaj deck, on je moj Giant Skeleton deck ne koristim i možda ovaj deck. Znači ovaj deck i ovaj deck su jaki, znači ova dva deka razbiju. A ako želite, ako pitate šta da stavimo umjesto Ice Wizarda, znači nemojte molim vas. Prvo pogledajte video pa tek onda pitajte šta stavimo, pošto ja u videu kad sam pokazivao deck ja sam rekao stavite Baby Dragona, a vi niste pogledali, vi ste odmah teli znate, tako da stavite Baby Dragona umjesto Ice Wizarda. Ako nemate Baby Dragona, mora da imate, svako mora da ima Baby Dragona. Znači to je taj deck i da, ako nemate Baby Dragona, ne, ako nemate, ne znam sad, dobro, ovo je bilo sad glupo, ali svejedno, znači, bukvalno svako mora da ima ovaj deck, dobro, morate budete bar Arena 5, ako nemate Zep, stavite strele, sve jedno je, dobro će biti skup deck, ali svejedno, znači, razumete, tako da to je bilo to od epizoda, naslužili, nadam se da ste bar malo srećni po odnosi na mene, pošto nije uopšte bilo lako ući u Legendarnu arenu i da, razmišljao sam da napravim, kao što sam rekao, na live streamu, ko je gledao live stream, ko nije, rekao sam da ću započeti sa novim serijalom koji će se zvati Cinatronova Akademija. Znači, Cinatronova Akademija. Vidjet ćete da se radi serijal, neću sad ništa otkrenuti, to će biti iznenađenje, zašto si rekao, baš me briga, on je bio na streamu, ako niste gledali. Ok, znači to je bilo to epizode, nas žili, a mi se idemo u sljedećoj, tako da, uživajte mi i da, to je bilo to, mislimo, čao! Eto, znači će moj goblin udariti nijedno, dobro. I onda je pustio Ice Wizarda i on je udario samo jedan, nije to ništa. Ovdje sam sad u velikoj prednosti da se pumpam. On lik ne zna što da radi i zato plaća, ali nema ništa ono što on čeka sad da ja bacim nešto. Ima full defanzivnu ruku
I rekao, pa ne može ima da bacim fireball. I on bacio fireball tu. I čim je on bacio fireball, znao sam da neće, znači ono, fireball, znači mogu da bacim i barberijane, i ice izrada, i minion, ali nema ništa, nema fireball. I to je glavni counter za moj... E sad, ovdje on se zeznao, on je bacio Inferno Tower prerano, znači on je bacio Inferno Tower i ja sam uspio da reagujem na to što je on bacio Inferno Tower, da je sačekao malo, vjerojatno ne bi ništa puno uradio. Znači, sad pazite ovaj zap. Ovdje će lig da se poplavi, znači pogledajte, dok Giant tankuje sve, a ne, Giant ne može na sreće pobiti, znači ta popla, i čim sam uništio ovaj tower, srce je krenulo da mi kuca jako brzo, i on uplašio se, misli ono, sad on ima full elixir i on će sad counter push, on ima da me preplavi. Ja sam mislio ovo sad ako im padne tower ubit ću se. Pazite se ovo, bacam Max i Inferno Tower čuvam za Royal Gianta. Evo sad ću mislim da bacim Barbarian na princezu koji će ubiti, pošto ne volim. I sad Inferno Tower, znači ovdje se uspio da slobrim Barbarian će u ovom trenutku već u sebi mislim da ću ući u Legendary Arenu i mislim kao oh my god, da ću odmah ući u Legendary Arenu. Ovdje se bacio Elixir Collector koji nije bio baš najbolji, jer neće privući Rođa, postoji možda ga privući. Da, mislim da bi krenuo puca. Onda ko zna. E sad, ova minion horda to je lako bilo zapalo. Ovdje bacio Fireball i umašio mog Ice Wizarda i miniona što ga je zeznalo. I onda sam tu znao, oh my god, još samo pola minuta i ulazim u Legendary. Sada njihov napad sam zaustavio. Sad Ice Wizard i minion će ovdje biti glavni. Sad baca Gianta i taj tower pada, znači taj tower nema šanse. sad mora da se odbranimo Pekka i isto to neće biti problem. Ice Wizard i Inferno Tower će uništiti Pekku. Sad ovdje sam se bio uplašio na sekund, ali čim je Pekka bukvalno zaleđen od Ice Wizarda, znači ne može se pokrene. Giant će ubiti, mislim uništiti tower. Good game, lik je ovdje odustao, znači shvata da nema šanse više. I to je naša bila, to nas je dovelo, mislim, u 2992 trofeja ili tako nešto. Sad da malo približim, ovdje je Mirovo 2 princ, samo se malo približim. Sad razbijam svoj sto bukvalno. Ok, znači to je bila prva pobjeda i sad ću pokazati pobjedu koja me je dovela u arenu 9. Sad, ovo je bio igra se protiv Royal Giant deka i još ima level 11 Royal Gianta i princesu i level 2 Ice Wizarda i level 10 Minion Horde, znači ono, i level 7 Fireball. Sada, znači lik ima i Fireball i Minion Horde i Ice Wizard, sve to counteruje moj dek i uspio sam ga pobiti, sad gledajte. Sad, znači čisto ide Royal Gianta u jednom trenutku, ovdje se bacio pumpu i to mi je malo skinulo, vidjet ćete, znači 5 eliksira se potrošio, to je to znači će on baciti za tih 5 eliksira koji sam investirao u pumpu, on će moći za to baciti barberijane. Tako da sve to što će on baciti i što će ja imati eliksira, on će plus barberijane moći baciti. Sad, čim se vidio Royal Gianta, rekao se Goodlian, sam mislio nema šanse gdje jede i plus barberijane sada. Čim se vidio, znači ja sam mislio nema šanse gdje ću ja protiv Royal Gianta, ja mrzim, ne mogu. Ali pazite se ovo, znači ovdje će sve da se to pobije, ono, ništa, to će sve da se... sad, pazite ove goblini. Čekao sam da princeza krene da puca Ice Wizarda, zato što se bacio gobline koji će ubiti i Ice Wizarda i princezu. I zašto sam ovako radio, nije bitno. Ok, znači lik je level 9. Šta prvo vidite kad uđe se na... Šta ste prvo uočili kad ste krenuli ovaj video? Legendary Arena. Konačno! Poslije toliko vremena ušao sam u Legendary Arenu, naravno pokazat ću vam, naravno nema šanse da igram, ne. Prvo da mi se poje Legendary karta u shopu, tebi da se poje ili Lumberjack ili Spark ili... Za Minera ne znam baš, malo me grlo, znači najviše bi teo Spark se poje, znači ono, za ovog Lumberjacka ne znam. Sad, pokazat ću vam dva replaya, znači sinoć sam igrao i sinoć rekao ću da uđem pa ću da uđem. Znači ne znate pojma koliko je bila stresna zadnja borba, da ono, jedan lik isto, ja protiv lika koji je zamao, znači i ako je on pobedio, on uđe Legendary Arenu, ako ja pobedim, ja uđe. Ali pre toga vam pokažem, evo, borbu jednu. Znači ovdje se pobedio ovog lika, malo se učita. Znači ovdje je bilo ono, izgubio sam jednu pre ovoga, ovim lik ima Pekku Double Prince Freeze. Sad, oni imaju jedan jako čudan način igranja, sad ćete vidjeti. Čovječe, šta mi je zgrlo, ne znam, nešto mi je... Od jutro cijelo grlo, nešto me grebe, valjda, nešto se vjerojatno je ili pio, ko zna. Ovdje ovo nije bio baš najbolji potez, ovdje sam se ja zeznao, znači, Inferno sam tamo bacio, ali dobro, prije uspio sam Barbarian na brojima bacim. Inferno će jednostavno spržiti princa, Barbarian će ubiti musketara i... Da li će se on odbraniti od Barbarijana? Ne, pustit će, Barbarian će udariti, mislim,
2 ili 3 puta. Da, udarit će 2 puta. I što mu već skinuo, znači vidite, već dobar, znači dosta mu skinuo. Ovdje je failo Teslu, što se rekao, wow, ono kao, sad ću valjda tanks, ili nešto tako. I on je ovdje vidio da je, ups, kao, znači on je ovdje isto vidio da je failo Tesla. Sad će on baciti peku, znači on je full elixiri, i ja rekao, ajde, šta ću ja idem s druge strane. E sad, ovdje uradio nešto što je jako čudno, evo zašto ja ne volim P.E.K.K.A. Double Prince deck, zato što ne možete da se obranite kako treba, pogledajte ovo. On je ovdje, dok ide jedna P.E.K.K.A. s jedne strane, on je lik morao da mirroruje ovu P.E.K.K.U. kako bi se odbranio od Gianta, a ovaj Inferno će jednostavno spržiti ovu P.E.K.K.U. i to će biti counter push. Znači P.E.K.K.A. nema šanse, Goblin, i da, ovdje je pukao freeze i tad sam, ono, čim sam vidio P.E.K.K.U. I ono, tad sam znao da je P.E.K.K.A. Double Prince. I pošto znam kako izgleda taj deck, znao sam da lik sad nema eliksira, da nema nešto puno se brani. Tako da sam poslao veliki push. E sad, Tesla neće puno raditi, ne znam, da, Tower će mu ostati jako low. Pogledajte ovo, znači, ostaće mu 76 health, ako se vara, 78. Znači, bukvalno Tower mu je skoro gotovo, znači to računamo gotovo, 2 zepa i pada Tower. Sad ne, mora 2 zepa, pošto moj zep tek level 9. E sad, da vidimo šta se dešava. Pumpam se, on nema pumpu, što je jako čudan za ovaj deck i plus ima mirror, što ono ne očekuje. Ovdje nisam znao šta da radim, iskoristio sam jedan eliksir, što sam bez eliksir pumpe, tako sam bacio Inferno. E sad, ovdje sam znao da će biti ono od zezluta s odbranim, ali da uspio sam. E sad da imamo šta se deo tiče. Znači, 2 princa idu ka mene, lik drži freeze u ruci i on će sad sve ovo da zaledi. I pazite ovo, ja sam uspio zepujem i oba princa na kumu. Ako se odbraniš pola minuta, rekao sam prvo da bi pricezla, ovo nam smeta, znači mnogo mrzim tu kartu. Bacio sam Inferno Tower ono, za Raw Gianta i bacio sam Elixir Collector za Raw Gianta. I šta sam, zepao sam Minion Hordu. I onda sam već znao da sam pobedio i da lik nema šanse me pobedi. Tako da ono, ovdje sam postao jako srećan, sam shvatio da sam ušao u legendarnu arenu i jako je bio dobar osjećaj. Evo, pobedili smo ovdje. I da, Dani, hvala ti za pobedu. Lik isto, pogledaj, sad ću pokažem. Sad imam da li je lik u legendarnoj areni trenutno, da ima. I, on je pao trofeja, znači pogledajte. On je kad sam se borio, znači njemu je falilo 4 trofeja, meni je falilo 17 trofeja, mislim. Da, 17. Tako da, ono, mislim da sam jako srećan. Ok, tako da ja sam jako zadovoljan. Ušli smo u legendarnu arenu, sad čekat ću da dobijem legendarnu kartu u shopu, ako bude bilo nekog imam ili log, ja stvarno ću popizati i onda ću da igram. Ali svejedno, nadimo se da se večeras da mi dođe legendarna karta, a da neću ovaj expo, bože. I sad, da li se isplati kupim, ma vjerojatno se isplati 4000 golda za jednu legendarnu kartu, mislim ono, realno šta, bukvalno će budžeti samo ovaj deck, on je moj Giant Skeleton deck ne koristim i možda ovaj deck, znači ovaj deck i ovaj deck su jaki, znači ova dva deka razbijaju. A ako želite, ako pitate šta da stavim umjesto Ice Heada, znači nemojte molim vas, prvo pogledajte video pa tek onda pitajte šta stavim, pošto ja u videu kad sam pokazivao deck ja sam rekao stavite Baby Dragona, a vi niste pogledali, vi ste odmah teli znate, tako da stavite Baby Dragona umjesto Ice Heada. Ako nemate Baby Dragona, svako mora da ima Baby Dragona, znači to je taj